Di mar tentara Sandrego, kalau di Tonrang pantai tetenya ajang ngale terkenal waju botina. Terkenal apa di sana? Salome koya bendungannya, kalau patimpeng ya cenggorengna. Kalau di Kahu terkenal polosan regona. Balaceng barbo lamuru cendrana. Balaceng banyak apa di sana? Di Barembok banyak kapal kayu, kalau lamur kubur raja-raja. Di Cendrana ya tentu banyak bukan. Terkenal apa di sana? Kalau di Mar tentara Sandrego, kalau di Tonrang pantai tetenya ajang ngale terkenal waju botina. Ambok teli amali bengo telu limpoe. Ambok teli ada apa di sana? Di Amali ada tabae, kalau di Bengo ada sumpah lampu. Telu limpoe ya banyak tupu-tupuna. Terkenal apa di sana? Kalau di Ponrenggola celana, kalau liburan jembatan Timbana. Si bulu ya tentu capa ujuna. Tesi Cawang telu sia tinggi Cina awam pone. Cawang terkenal apa di sana? Telu sia tinggi si cucu Sulo, kalau di Cina pabrik gulanya. Awam pone terkenal songkok recana. Shani Laprika juara bola aju, ada apa di sana? Bonto Shani Mega Shani, nah kalau di Lapri banyak warungnya. Kajuara
pesantren 77 ulah pak duai ulawe palaka dua bocowe ulah pak duai terkenal apa di sana di ulawun terkenal bakana kalau palaka ya arung palaka dua bocowe terkenal bale cambana Tante Rati Tane teriatang barat dan timur Tante Rati ada apa di sana Tane teriatang ada air mancurnya kalau di barat ada stadionnya kalau di timur Bajoy dan Tanjung Palu